imisozi myinshi, leo tutaangalia michache. ariko uyu munsi turebe ku misozi ambayo unaposoma Biblia iyo usomye Bibiliya na unapoeleza tu habari ya milima, iyo uvuze amakuru ya Bibiliya huwezi ukaacha kuizungumzia. ntabwo iyo misozi wabura kuyivuga. Mlima wa kwanza ambao Biblia imeutaja sana, umusozi wa mbere Bibiliya yavuzeho cyane na ambao hatuwezi kuacha kuuzungumzia, kandi tutabura kuvugaho, ni mlima Horeb. ni ku musozi wa Horeb. Mlima Horeb umusozi wa Horeb umejulikana pia kama nyumbani kwa Mungu. uzwi nk'umusozi cyangwa se nk'inzu Na kwa nini tunazungumza juu ya mlima Horeb? kuki tuvuga ku musozi wa Horeb? Kuna mambo mengi ambayo yametendeka katika mlima Horeb, hari ibintu byinshi byakorewe kuri uyu musozi wa Horeb. na utakumbuka moja kati ya matukio ambayo yametokea pale. Bimwe mu bintu byabereye kuri uyu musozi Ni tukio ambalo Mungu anajifunua kwa Musa, ni igihe Imana yiyerekaga Mose, na anajifunua katika sura ya kijiti. amwiyereka mu gihuru cyaka kidashya. Anamwambia Musa Abwira Mose ya kwamba nimeona kilio cha watu wangu walioko Misri, numvise gutaka kw'abana banjye bari nami nimeshuka nanjye namanukira ili nipate kuwaokoa, kugira ngo mbacungure, kwa sababu nimeona mateso yao, kuko nabonye akababaro kabo, nimeona maumivu wanayopitia, nabonye agahinda bagira, nimeona ule utumwa ambao unawatesa. nabonye uburetwa Kwa bagira. sababu hiyo mimi nimeshuka Kubyo mpamvu ili niwapeleke katika nchi ya Kanaani, ndamanutse kugira ngo atware nchi iliyojaa asali na maziwa. igihugu cyuzuye amata Nami n'ubuki. ninatamani leo Ndashaka uyu yule munsi Bwana aliyeona mateso ya Waisraeli, kuriya yabonye akarengane yule k'Abisirayeli, Bwana aliyeona kilio cha Waisraeli, ya Mana yumvise gutaka aone kw'Abisirayeli, mateso yako, nawe aone huzuni zako, abona agahinda, aone vilio vyako, yumva umubabaro, aone maumivu unayopitia, arebe ingorane zose unyuramo kugira ngo agukize. akuokoe. Kwa hivyo tunapozungumza mlima Horeb, Iyo tuvuga umusozi wa Horeb kuna mambo mengi ambayo yametendeka ikiwemo hilo. hari byinshi byahabereye, Lakini unapozungumza pia milima katika Biblia, iyo uvuga indi misozi no muri Bibiliya huwezi ukaacha kuongea mlima unaoitwa Sinai. ntabwo wakwirengagiza umusozi wa Sinai. Kwa nini Sinai? Kubera iki Sinai? Hapa ndipo mahali ambapo Mungu alijifunua mwenyewe, Aha niho Imana yigaragarije ubwayo, alifunua tabia yake, yerekana imico yayo, akaiandika katika mbao mbili za mawe. kandi imico yayo yandika ku bisate bibiri by'amabuye, ya mategeko Na icumi. unajua amri 10 Ya mategeko icumi ni nakala ya tabia ya Mungu. ni imico y'Imana. Kwa hivyo amri 10 Amategeko icumi ni ufunuo wa tabia yake. ni ishura ry'imico Kwa hivyo y'Imana. Sinai, Mungu anafunua tabia yake. Kuri Sinai Imana iherekanira imico yayo. Japokuwa mara nyingi watu tunapoziendea amri 10 Iyo tuvuga ku mategeko icumi huwa tunaona kama makatazo. tubona nk'aho ari iby'Imana yatubujije. Ntukagire, usizini, ntugasambane, ntukibe, ugasanga ubuzwa gusa. Kwa hivyo tunaona kama makatazo, tukabona nk'aho ari ukutubuza. lakini ukweli ni kwamba ariko ukuri ni amri uko 10 sio makatazo. amategeko icumi ntabwo ari Amri 10 ukubuza, ni tabia ya Mungu, ahubwo ni imico ni y'Imana. tabia ambayo kila Mkristo anapaswa Ni kuishi. imico buri mukristo akwiye kugira. Wako amri 10 isiwe Amategeko icumi ntabe ayo kukubuza, usifanye ntugakore, oya, iwe ni tabia ahubwo yako, wumve ko ariyo mico yawe, ni tabia, ni imico, ni tabia. ni imico. Lakini tunapozungumza milima pia, Ariko iyo tuvuga imisozi nanone huwezi ukazungumza juu ya milima ntabwo wavuga ku misozi bila kuutaja mlima unaoitwa Karmeli. utavuze ku musozi w'i Karumeli. Kwa nini Karmeli? Kubera iki Karumeli? Kwa nini Karmeli? Kubera iki Karumeli? Karmeli, I Karumeli hapa ndipo mahali ambapo Mungu wa kweli aha niho Imana y'ukuri alijifunua dhidi ya miungu ya uongo, yigaragarije ubushobozi bwayo kurenza ibigirwamana, dhidi ya miungu ya uongo. yigaragaje kurenza Na Biblia iko ibigirwamana. wazi, Biblia wakati irasobanura Eliya yuko juu ya mlima mu wa gihe Karmeli Eliya yari ari Karumeli, na Waisraeli wote wamezunguka Abisirayeli mlima, bose bahazengurutse, na manabii 450 wa Baali wa n'abahanuzi b'ibinyoma 450. Eliya anawaita watu, Eliya ahamagara abantu, anasema mtasitasita katika mawazo aravuga ati mabaya. muzajarajara mu mayira abiri mugeze ryari. Kama Bwana ndiye Mungu, Niba Uwiteka ari we Mana mtumikieni yeye, nimumukorere, lakini kama bahari ndiye ariko Mungu, niba Bahari ariyo Mana mfuateni yeye. uba ari we mukurikira. Na unajua watu wakanyamaza, Abantu baraceceka. na Eliya anasema Eliya aravuga mimi nabii wa Bwana nimebaki peke yangu, ati ndi umuhanuzi w'Uwiteka ndi na manabii wa bahari ni wengi. abahanuzi b'Abari ni benshi. Sasa None watuletee ng'ombe wawili, nibazana amafizi abiri, na ng'ombe wale wawili ya mafizi abiri tutawachinja, alafu tuwaweke juu ya madhabahu, turabatamba tubashyire hejuru y'igitambo, alafu kila mmoja aombe kwa jina la Mungu wake. buri umwe asenge
asaba Imana yule Mungu atakayeleta moto, ya Mana iri bumanure umuriro, huyo ndiye Mungu wa kweli. iyo niyo Mana y'ukuri. Na Biblia inaniambia Kandi Bibiliya manabii wa bahari wakafanya hivyo, abahanuzi b'Abahari bakora batyo, na wakaanza kuomba barasenga wakiita kwa sauti kuu, barasaba ku mbaraga nyinshi, bahari bati Bari utusikie, twumvire, bahari Bari twumvire, maombi yetu. subiza amasengesho yacu. Waliomba Barasenze kufika mahali bigeze umwanya Elia akaanza kuachia, yari yatangiye akasema ni Mungu, kubavugira ati iyo ni Imana, ongezeni sauti, nimuvuge cyane. huenda amelala Ashobora kuba yasinziriye au kuna wageni wamekuja, cyangwa hari abashyitsi anaongea baje, nao iyo Mana yanyu ikaba iri au labda kuganira nabo, anasafiri. ahari yaziye. Kwa hivyo endeleni kumwita, Komeze muhamagare, wanaume wakaendelea abagabo kumwita, bakomeza guhamagara. na Biblia inasema Bibiliya ivuga yuko ikafika mahali wakarukaruka kwenye bigeze madhabahu sana, umwanya basimbaguritse, wakarukaruka, barasimbaguritse alafu cyane, baadaye hanyuma wakaanza kujikata kwa wengi, batangira kwikebagura umubiri wabo, zikawatemea. amaraso aravirirana, wanajikatakata. arikebagura. Hapo Mungu huyo Mungu wao Imana yabo hakujibu. ntabwo yashubije. Na ilipofika wakati wa Bigeze jioni mu masaha ya nimunsi, alasiri saa 9, mu masaha cyenda igihe muda cy'igitambo, ambao ulikuwa unatumika kutoa dhabihu ya jioni, ya masaha y'igitambo ageze, Elia akawaambia watu Eliya wote arababwira wasimame, bose ati nimwigire na hino, watu wakamsogelea, bose baramwegera, akawaambia choteni maji mapipa arababwira ati 12, nimuvome ingunguru 12, mimineni juu ya hiyo madhabahu. nimusuke hejuru y'icyo gitambo. Akaleta maji, Muzi impamvu yababwiye kuvoma amazi? kwa Mungu akaleta moto. Yarazi ko Imana ibuza n'umuriro. Sasa kama ataleta moto, Imana niza n'umuriro, wenda hao watu watasema kuna ujanja aba bantu bashaka kuvuga ko wenda hari akariro karimo munsi, hapo chini, yuko hari akariro kari sasa munsi, umelipuka. none ukaba Sasa wiyakije. kuonyesha kwamba hakuna moto, Amaze kubereka ko nta muriro uhari, kwa mapipa 12, bamaze gusukaho ingunguru 12, basi maji yakazunguka madhabahu, amazi yuzura igitambo cyose. Eliya akayanyua macho yake juu, yubura amaso areba hejuru, akasema aravuga ati ijulikane ya kwamba wewe ni bimenyekane yuko uri Imana, na mimi ni mtumishi wako, kandi nanjye ndi umugaragu na wawe, wahitaji wa Israeli wakurudie wewe. kandi urashaka ko Abisirayeli bakugaruka. Kabla hajamaliza ombi lake, Atararangiza isengesho rye, moto ukashuka kutoka mbinguni, umuriro umanuka uva mu na ijuru, unajua ulishuka kwa mfano wa nguzo umuriro wamanutse umeze nk'inkingi iliyokuwa yaka, inaongoza Waisraeli, nka ya nkingi yayoboraga Abisirayeli bava mu ilishuka kwa Egiputa, mfano huo, niyo yamanutse imeze nk'uko yari imeze, imanutse ikalamba madhabahu y'amazi yose irayakamira, sadaka yote, n'igitambira gikongora, hapa na mawe yote, n'amabuye yose irayakongora, hapa na maji yote, wa muriro ukongora byose, sujudu, bose barunama, wakasema Bwana ndiye Mungu, baravuga ati Imana niyo Mana, Imana niyo Mana, Imana niyo Mana, Imana niyo Mana. Kwa hivyo huwezi ukazungumza milima Ntabwo wavuga imisozi bila kuzungumza kama, utavuze Karumeli, maana Mungu wa kweli alijifunua. kuko Imana y'ukuri niho yigaragarije. Lakini unapozungumza milima, Iyo uvuze imisozi rero, huwezi ukaacha kuzungumza mlima unaoitwa Nebo, ntabwo wakwibagira umusozi wa Nebo, na hususa kilele chake kinachoitwa Pisia, ku musozi hejuru ahitwa Pisiga, kilele cha ku gasozi mlima unaitwa Nebo, umusozi witwa Nebo, kilele chake kinaitwa none mu mpinga ya Nebo hitwa Pisiga, Pisia. hitwa Pisiga. Kwenye kilele cha Pisia, Ku musozi wa Nebo kuri Pisiga, kwa nini mlima Nebo? kubera iki umusozi Nebo? Sikiliza nikwambie, Tega amatwi wumve. Musa alipoasi, Musa amaze kugoma, alipopiga mwamba mara 2, amaze gukubita urutare kabiri, iyi mike ntabwo ivuga neza, alipopiga mwamba mara 2, amaze gukubita umusozi kabiri, badala ya kuambia mwamba, abwiye wao yahuye, Musa, Imana abwiye Mose, nenda ukaseme na mwamba. tugenda ubwire urutare. Musa alipofika, Mose ahageze akawaambia Waisraeli, abwira Abisirayeli enyi waasi, ati mwabagome mwe, nisogeleni hapa. nimuze hano musaza, nimuze hano Alafu mwabagome. akachukua fimbo, Afata inkoni akauchapa, akubita urutare kabiri, maji yakatoka. amazi ava mu Lakini rutare. Mungu akamwambia Musa, Ariko Imana ibwira Mose, kwa sababu haukuniheshimu, kubera ko utanyumviye hautaingia Kanaani. ntabwo uzagera i Kanani. Lakini unajiuliza swali, Wakwibaza ikibazo, kwa nini Mungu alichukia hivyo? kuki Imana yarakaye gutyo? Unajua maana ya kwanza, Impamvu ya mbere ni Mungu uko alimwambia Musa apige mwamba. Mara ya kwanza Mungu alimwambia Musa, ubwa mbere Imana yabwiye Mose ngo akubite urutare, na Musa alipiga mwamba, maji yakatoka. Mose yakubise urutare, amazi avamo. Safari ya pili, Ubwa kabiri Mungu anamwambia Musa aseme na mwamba.
Imana ibwira Mose ngo avugane n'urutare. apige tena. Tugukubita none. Aseme na mwamba. Avugane n'urutare. Kwa nini mara ya kwanza apige? Ubwa mbere ni kuki agomba gukubita. Alafu mara ya pili aseme. Ubwa kabiri arubwira. Mwamba huu ulimwakilisha Yesu. Uru rutare rwashushanyaga mwamba gukubita urutare iliwakilisha kifo cha Yesu msalabani. Byasobanuraga urupfu rwa Yesu ku musaraba. Na Yesu hafi mara mbili. Yesu ntiyagombaga gupfa kabiri. Yesu anakufa mara moja tu. Yagombaga gupfa rimwe gusa. Kitendo cha Yesu cha Musa, igikorwa cya Mose kupiga mwamba mara ya pili, cyo gukubita urutare bwa kabiri, ilikuwa ni sawa sawa na kusema Yesu atasulubiwa mara mbili. Ni ukuvuga ngo Yesu azabambwa kabiri. Na ukweli ni kwamba ukuri nuko baada ya Yesu kufa, Yesu gupfa kwe hafi tena, ntabwo yongera gupfa. Hata sisi tunapotenda dhambi, natwe dukoze icyaha, tunaenda kusema naye, tujya kuvugana nawe, atumpigi tena, ntabwo tujya kumubamba. Alipigwa mara moja tu, yabambwa rimwe gusa. Sasa Musa kwa kupiga mwamba, rero gukubita kabiri, anamaanisha Yesu atakufa mara mbili. Avuga ko Yesu azabambwa kabiri. Na Mungu anamwambia, Imana amubwira, kwa kitendo hicho, kubw'iki gikorwa ukoze, Kanani huendi. Kanani ntuzagerayo. Musa akalia, Musa ararira, Bwana niruhusu. ati rwose mbabarira. Akasema uendi, ntabwo uzagerayo, uendi, ntuzajyayo. Na baadaye sasa, hanyuma walipokuwa wanakaribia kwenye mipaka ya Kanani, igihe bari bageze ku nkengero z'i Kanani, ndipo Mungu anamwambia Musa, nibwo Imana yabwiye Mose, panda kwenye ule mlima, zamuka kuri wa musozi wa Nebo, uende kwenye kile kilele cha Pisiga, uje ku mpinga ya Pisiga, nami nitakuonyesha nchi ya Israeli, nzakwereka igihugu cya alafu wewe utakufa huko. Ni uzagwa ntabwo uzagera, utakufa huko kwenye hicho kilele. Ni uri bugwe aho ngaho kuri Pisiga, huko juu mlimani, aho ku musozi hejuru ni uri bugwe. Sasa nisikilize, ntega amatwi nyumva. Mose akapanda mlimani, arazamuka umusozi, na akiwa juu ya kilele, ageze hejuru ku musozi, kilele kinachoitwa Pisiga, ageze kuri Pisiga hejuru, akiwa kule ari hejuru. Unajua Mungu alifanya nini? Muzi Imana yakoze, akamonyesha Musa, yereka Musa safari ya Waisraeli wanapoingia Kanani, urugendo rw'Abisirayeli rwazinjira muri Kanani, akamonyesha watakavyogawana maeneo, amwereka uburyo bazagabana Kanani yose, akawaonyesha Waisraeli watakapodai mfalme, amwereka Abisirayeli bazishakira umwami, akamonyesha watakavyoasi, amwereka uburyo bazagoma, akamonyesha watakavyopelekwa utumwani, amwereka uburyo bazajya mu buretwa, akamonyesha watakavyorudishwa, uburyo bazagaruka, akamonyesha namna ambavyo Yesu Kristo atakuja, amwereka uburyo Yesu azaza, lakini pia akamonyesha namna Israeli watakavyomkataa Kristo, amwereka uburyo n'Abisirayeli bazahakana Yesu, namna ambavyo Kristo atakufa juu ya msalaba, amwereka uburyo Yesu azakira ku musaraba. Alipoona Yesu amesulubishwa, Mose amaze kwereka Yesu Israeli wamemkataa, Abisirayeli bamwanze, amesulubishwa, amaze kubambwa. Roho nabii nasema, umuko abantu uvuga yuko moyo wa Musa, umutima wa Mose ukapasuka, uraturika, akafa, arapfa. Musa arapfa. Kwa hivyo uwezi ukazungumzia milima, ntabwo ushaka kuvuga imisozi bila kuzungumzia mlima Nebo, ngo wibagirwe Nebo. Lakini sasa nisikilize, ariko leo nyumva, pamoja na hiyo milima yote, hamwe n'iyo misozi yose, yani Karumeli, Nebo, Horebu, Karumeli, nisikilize, nyumva, Karuvari ndio mlima bora kuliko yote, niwo musozi wihariye uruta Karuvari wenyewe ndio wa pekee kuliko milima yote, niwo musozi wihariye uruta iyo misozi yose. Sikilize vizuri, ntega amatwi nyumva, kosa kupanda milima hiyo mingine yote, iyo misozi yose lakini kwa imani, ariko kubwo kwizera, usikose kupanda mlima Kalvari. ntuzabure kugera kuri Kalvari, ndio mlima wa wokovu. Uyu musozi Kalvari ndio mlima wa agakiza, niwo musozi w'agakiza, unaoshinda milima yote. niwo musozi uruta imisozi yose. Ushobora kubaza, Kalvari ndio mlima bora kuliko yote. Kalvari ari umusozi uruta iyindi. Sikiliza, nyumva neza, ni pale Kalvari, hari Kalvari ubaya ulishindwa na wema, niho ikibi cyatsinzwe n'ikibi. Ni pale Kalvari, hari Kalvari kifo kilishindwa na uzima, niho urupfu rwatsinzwe no kunena. Ni pale Kalvari, hari Kalvari, Kalvari, Kalvari haki na rehema zilikutana.
imbabazi n'ubugira neza niho byahura. Najua unaniuliza. Ushobora kumbaza. Unaposema haki na rehema unamaanisha nini? Iyo uvuga imbabazi n'ubugira neza ushaka kuvuga. Moja kati ya madai makubwa ya shetani mbinguni. Ikintu cya mbere Satani yavugaga, kamwe Mungu hawezi kuwa mwenye rehema nuko Imana idashaka kuba imbabazi, wakati huo akawa ni mwenye haki. Uwo mwanya none ngwibe ikiranuka. Unasema unamaanisha nini? Urashaka kuvuga icyo aho ngaho nyumva. Haki ukuri ni inahitaji ishaka mtu yeyote yule asitende dhambi. Umuntu wari wese uko adakora icyaha, asivunje sheria ya Mungu. atica itegeko ry'Imana. Mwanadamu anapovunja sheria ya Mungu, umuntu uri wese itegeko ry'Imana, haki inataka huyu mtu afe. Ukuri gushaka ko umuntu apfa. Yani ulipozini, umaze gusambana, ulitakiwa ufe. Wagombaga gupfa. Ulipoiba, wije, ulitakiwa ufe. Wagombaga gupfa. Ulipovunja sabato, ukandagiye sabato, ulitakiwa ufe. Wagombaga gupfa. Uliposhuhudia uongo, ulitakiwa ufe. Wagombaga gupfa. Kwa sababu dhambi, kubera ko sheria ya Mungu, itegeko ry'Imana, inadai uhai wa aliyeivunja. Bishaka ubugingo bw'abakoze icyaha. Yani ukivunja tu sheria, kwica itegeko, inataka uhai wako. Bishaka ubugingo bwawe. Na ndio maana Paulo akasema, niyo mpamvu Paulo yavuze yuko mshahara wa dhambi, ibihembo by'icyaha ni mauti, ari urupfu, ni kifo, ni urupfu. Kwa hiyo dhambi yenyewe inaleta kifo. Ubwo rero icyaha nicyo cyazanye urupfu. Satani yo yaravuze, haiwezekani Mungu awe mwenye haki, yuko bidashoboka ko Imana ishobora kubikiranuka ngongera igira imbabazi. Maana yake ni nini? Bishatse kuvuga wakati sheria inataka mdhambi afe, mu gihe itegeko rishaka ko umunyacyaha apfa, haki, rehema, imbabazi inataka huyu mdhambi asamehewe. bishaka ko umunyacyaha ababarira. Sasa inawezekanaje Mungu asamehe? Bishoboka gute ko Imana ibabarira, alafu wakati huo kandi nanone uwo mwanya haki ya madai ya sheria ikaba igasohoza amategeko? Shetani akasema hilo haliwezekani. Satani avuga ngo ibyo ntibishoboka, vinginevyo bitari ibyo Mungu achague moja, Imana ihitemo ki, awe mwenye haki, ibe umukiranutsi, mdhambi afe, umunyacyaha apfe, au awe mwenye rehema, cyangwa ibere umunyambabazi, itegeko ryo kuba na haki. ukuri gukiranuka ntikubeho. Lakini Calvary, ariko Calvary, hivyo vyote viwili vilikutana. Ibyo byose byarahahuye. Mungu alijidhihirisha, Imana irigaragaza kwamba yeye ni mwenye haki, yuko ari ikiranuka. wakati huo uwo mwanya nanone yeye ni mwenye rehema. yongera kwigaragaza Vyote nk'imbabazi. viwili ni vyake. Byombi birahahuye, Ana haki, ikiranuka ana rehema. nanone imbabazi Kwa ziraboneka. sababu hiyo basi, Kubw'iyo mpamvu rero kupitia kifo chake duciye mu rupfu rwe amelipa madai ya sheria, yishyuye iby'itegeko rishaka. lakini kupitia kifo chake duciye mu rupfu rwe nanone anaweza kumsamehe msamaha. nanone imbabazi zirahaboneka. Yesu ashimwe. Kwa hivyo Mungu akajifunua ubwo rero Imana irigaragaza kwamba yeye ana sura zote mbili, yuko iyo mico yombi ari iyindi. kwa hivyo madai ya shetani yakashindwa. Ibyo Satani yishyuzaga, Na hii ndio habari njema, ubu nibwo butumwa bwiza. madai ya shetani yameshindwa. Ibyo Satani yishyuzaga biba Mungu ni biratsinda. mshindi, Imana na hii iranesha. yote imetokana na Calvary. Ibyo byose byabonetse kubera Kwa hivyo Calvary. Calvary Ni ni mlima bora, ni umusozi wihariye, ni mlima wa pekee ni umusozi w'ingirakamaro, kuliko milima yote, uraruta imisozi kuliko yose, milima yote. uraruta imisozi yose. Nisikilize rafiki zangu, Nyumva rero nshuti zanjye, leo hii uyu munsi tunasoma Yohana 3:16 turasoma Yohana 3:16 kwa sababu ya Calvary. kubera Calvary. Yohana 3:16 Yohana 3:16 aho ngaho ipo. harahari. Yohana 3:16 Yohana 3 irahari kwa sababu ya Calvary. kubera Calvary. Pasipo Calvary Hatari Calvary hakuna Yohana 3:16 Yohana 3:16 ntihari. inayosema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu kubw'Imana yakunze abari mu isi cyane hata akamtoa mwana wake wa pekee, yatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ili kila mtu amwaminie asipotee, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, bali awe na uzima wa milele. ahubwo ahabwe ubugingo Hilo buhoraho. fungu lipo kwa sababu ya Calvary. Uwo murongo uriho kubera Calvary. Pasipo Calvary Hatari Calvary, hilo fungu halifai. uwo murongo ntacyo waba umaze, Kwa ntiwabona. hivyo Calvary Calvary ni mlima ni wa umusozi w'ingirakamaro, mlima wa pekee. ni umusozi w'ingirakamaro. Pale Calvary Calvary ndipo ninaona
niho mbona ile mikono iliyofinyanga mwanadamu, ya maboko yabumbabumbye umuntu, ikiwa imening'inia juu ya msalaba, imanitswe ku musaraba pale Kalvari. hari Kalvari. Ninamwona yule mtu wa Kalvari, niho mbona wa mugabo wa Kalvari, ambaye alikuwa akipita na kuponya wagonjwa, umuntu wanyuragaho akiza abarwayi, aliyekuwa akipita na kufufua wafu, wanyuraga akazura bapfu, huyu ambaye aliumba kila kitu, uyu waremye ibintu byose. Ninamwona akining'inia, ndamubona amanitswe ku musaraba pale Kalvari, hari Kalvari. Na unajua, ngoja nikwambie, reka nkubwire, alining'inia akiwa uchi. yamanitswe yambaye ubusa. Wajane na hii habari ya hizi picha tunazoangalia, ureke twadufoto tujya tubona ambazo wakati fulani zinaonyesha kitambaa, dusanga hari utubindo lakini yambaye, alining'inia juu ya ariko msalaba Yesu ari ku musaraba akiwa uchi, yambaye ubusa, uchi kabisa, ubusa buri yuko pale ari ku na musaraba. unajua, wakati wanadamu wanaona ni kitu cha kawaida, mu gihe abantu bo babonaga ari ibisanzwe, jua liliona aibu, izuba ryo ryakozwe n'isoni, lilishindwa kuendelea kumulika muumbaji wake, kongera gukomeza na ndio kumurika maana Biblia inasema kukawa na giza. niyo mpamvu haje ubwira kabiri, Jua likaacha kutoa nuru, izuba ntiryongera kugaragara, kukawa na giza, haba icuraburindi, giza, haba umwijima, kwa sababu jua liliona aibu kuko izuba ryagize isoni kumulika muumbaji ryo kubona umuremyi waryo pale Kalvari, yambaye ubusa. Kalvari, pale Kalvari. hari Kalvari. Anataka nikwambie, ndagira ngo nkubwire, ni hapo Kalvari hari Kalvari ndipo ninaisikia sauti ya upendo niho numvise ijwi ry'urukundo ikisema, Baba, rivuga riti, data, Baba, data, Baba, data, uwasamehe, ubababarire, kwa maana hawajui wanalotenda. ubababarire kuko batazi icyo Wasamehe bakora. Baba, bababarire pamoja data, na yote waliofanya. n'ibyo bakoze Baba, byose, wasamehe. data Ombi bababarire. la Yesu la Kalvari isengesho rya Yesu ni Kalvari ombi la vizazi vyote. ni isengesho ry'urubyaro Baba, rwose. wasamehe. Data, Baba, msamehe yule binti. babarire uriya mukobwa, Baba, msamehe yule kijana, babarire uriya kwa musore, sababu kubera ajui yuko analotenda. atazi ibyo arimo akora. Ni ombi kwa ajili yangu, ni ukudusabira, ni ombi kwa ajili yangu. ni ukunsabira, gusabira. Sema, avuga ati, ingelikuwa ni mimi, ndavuga nti iyaba ari na nkanjye, ndio maana sio mimi. niyo mpamvu atari jyewe. Yaani jyewe nimekuja kuwafia, naje kubapfira, munanikamata, none muramfashe, munanitundika juu, munshyize ku musaraba, tena nikiwa uchi, kandi munyambitse ubusa, munanitemea mate, murimo muracira amacani, munanipiga mijeledi, murankubita imigeri, munanivika taji ya mimba. munyambitse ikamba Yaani ry'amahoro. ingelikuwa ndio mimi iyaba ndio ari Yesu, jyewe, ari jye Yesu uwo mwanya, ningesema tu, Baba, nari kubanjye, data, dakika moja tu mu munota umwe gusa shughulika na hao watu. aba bantu barindwi, Yaani sasa hivi hapa kuwe na moto, umuriro umanuke, wateketee wote, batwike bose, bashire, wasiwepo. ntibongere Lakini kugaragara. Yesu anasema, ariko Yesu we yaravuze ati, Baba, data, uwasamehe, ubababarire, hawajui ntabwo bazi ibyo bakora. Unajua, inapofika saa 9, iyo bigeze saa 9, huu ndio ulikuwa muda wa kutoa sadaka ya jioni, uyu ni wari umwanya usanzwe wo gutanga igitambo na cya wakati nimugoroba, kuhani alikuwa yuko hekaluni mu gihe abandi bari mu rusengero. na ameshika kisu, umutambyi afashe na icyuma, ameshika kisu, na kondoo yuko pale, afashe icyuma, intama iri hariya, anajiandaa kumchinja kondoo, yiteguye kusogota intama, kondoo wa sadaka. intama y'igitambo. Wakati anajiandaa, mu gihe yitegura, ndipo Yesu anatamka nibwo msalabani, Yesu yavuze ku musaraba, imekwisha, birarangiye, imekwisha, birarangiye, imekwisha. birarangiye. Na anapotamka avuze imekwisha, ati birarangiye, ukawa na tetemeko, habaho pazia la igishyitsi, hekalu likapasuka vipande viwili. wa mwenda akingirizaga Kondoo aliyekuwa anataka kuchinjwa intama yari igiye gutambwa, akatoka mbio, arasohoka, ariruka, akakimbia, ariruka, kwamba muda wa kuchinjwa umeisha. kubera ko igitambo cyo cyari Mimi kirangiye. nilikuwa ni kivuli tu, icyo cyari igicucu gusa, lakini kitu halisi kimefika ati sasa. noneho igitambo nyakuri Mwana kirabonetse, kondoo wa Mungu intama y'Imana amekufa kwa ajili ya mdhambi. iramanitswe kubera Kwa hivyo umunyacyaha. sisi tena, ati yahindutse kondoo ntabwo akakimbia, yantamira ahunga, iriruka, imekwisha. birarangiye. Kalvari. i Karuvari. Na unajua, ngoja niwaambie hiki. Reka mbabwire ikindi, Wakati fulani tunaangalia sana hizi picha za Yesu, igihe kimwe tujya tureba aya mafoto ya Yesu ambazo zimekuwa zikitolewa wakati huu, zitangwa muri iki gihe, kwa namna fulani zinaweza kutusaidia kuwa zinatufundisha, mu gihe kimwe zidufasha kugira ibyo twiga. lakini nataka nikwambie, ariko ndagira ngo nkubwire, kile ambacho unakiona ijya foto ubona kinaweza kisiwe uhalisia, ntabwo ari ukuri, kwa
sababu Biblia inazungumza jinsi ambavyo Yesu alipigwa Calvary. Uburyo Biblia yo ivuga ukuntu Yesu yashizwe Calvary. Inatuambia sura yake iliharibiwa sana. Batubwira uko ishusho ye yari yangiritse cyane kuliko mwanadamu yeyote, kurenza umuntu ari we wese. Yani hata kama uliwahi kuona mwanadamu aliyegongwa na gari amesagika, niba rigeze ubona umuntu wakandagiwe n'imodoka, sura ya Yesu iliharibiwa zaidi ya hivyo. Ishusho ya Yesu yari yangiritse birenze zaidi ya hivyo, kurenza abantu bagongwa n'imodoka. Unasema mwinjilisi unaongea nini? Ushaka kuvuga uti muvuga uravuga iki? Twende Isaya 52. Tujye muri Isaya 52 mstari wa 13 hadi wa 14. Ku murongo wa 13 na 14. Biblia inasema hivi. Biblia iravuga yuko, tazama mtumishi wangu, dore umugaragu wanjye, tazama mtumishi wangu atatenda kwa busara. Labda nirudie ndayasoma n'iryo somo. Isaya 52. Yesaya 52 mstari wa 13 hadi wa 14. Umurongo wa 13 na 14. Sasa mstari wa 13 unasema, umurongo wa 13 uravuga, tazama mtumishi wangu atatenda kwa busara, dore umukiranutsi wanjye azakora ibyo gukiranuka, atatukuzwa na kuinuliwa juu, atatukuzwa na kuinuliwa juu, azahimbazwa ashyirwe hejuru, naye atakuwa juu sana, nawe azajya hejuru cyane, kama vile wengi walivyokustaajabia, kuko benshi bazabitangarira. Uso wake ulikuwa umeharibiwa sana, amaso ye hari hangiritse cyane. Uso wake ulikuwa umeharibiwa sana, amaso ye yari yangiritse cyane zaidi ya mtu yoyote, kurenza umuntu ari we wese, na umbo lake, ishusho ye, zaidi ya wanadamu, kurenza abantu. Uso wake ulikuwa umeharibiwa sana, amaso ye hari hangiritse cyane zaidi ya mtu yoyote, kurenza umuntu ari we wese, na umbo lake, ishusho ye, zaidi ya mwanadamu, kurenza umuntu. Kwa hivyo unagundua kile ambacho kilitokea Calvary kwa ajili yako. Haratwereka icyabaye i Calvary. Haikuwa gharama ya kawaida, ntabwo cyari ikiguzi cyoroshye. Uso wa Yesu uliharibika, mu maso ha Yesu hari umbo lake liliharibika, yari yangiritse birenze. Lakini habari njema ni hii, ariko inkuru nziza, kupigwa kwake, kubwo gukubitwa kwake, sisi tumepona, twarakize. Sisi tumepona, twarakize. Kwa kupigwa pale Calvary, kubwo gukubitwa kwa Calvary, tumepona, twarakize. Tumepona, twarakize. Tumepona, twarakize. Tuko hapa, tuko hapa leo, ni kwa sababu tu ya Calvary, kubera yuko hari Calvary. Bila Calvary tusingekuwa hapa. Calvary ni twakabaye tu. Ni Calvary ndio inayotupa usamani. Calvary ni ndio hagaciro. Ni Calvary ndio inayotuinua. Calvary ni dushira hejuru. Ni Calvary. Tatizo letu ni ikibazo dufite ni kimwe gusa, pengine kisa kitatusaidia. Hari iki gitekerezo cyagira icyo kidufasha. Alikuwa binti mdogo, hari umukobwa umwe mutoya, binti mzuri, umukobwa mwiza. Binti huyu alikuwa amekaa na mama yake, yari yicaranye na nyina umukobwa. Na unajua binti alikuwa anaongea nini? Uzo umukobwa yaganiraga iki na nyina? Alikuwa anamwambia mama yake, yabwiye nyina ati, mama, mimi sikupendi. Ye ntabwo ngukunda, kwa sababu wewe ni mbaya, kuko uri mubi cyane. Sura yako ni mbaya, isura yawe ni mbi, ngozi yako ni mbaya, uruhu rwawe ni rubi, kila kitu chako wewe ni kibaya. Ukubaye ukuremetse kose, wewe sio kama mama wa wengine. Wewe ntabwo usa nka mama wa runaka. Wenzangu wana mama wazuri, aba inshuti zanjye sura zao ni nzuri, bafite mu maso heza, wanapendeza, baraneje, lakini wewe ni mbaya, ariko uri mubi gusa. Na kwa sababu ni mbaya, kandi ubwo uri mubi, mama sikupendi, mama ntabwo ngukunda, kwanza unaniaibisha. Iyo tugendanye uko hata kukutambulisha kwa wenzangu, niyo nabwira abandi ngo ni mama, naona aibu, numva mfite isoni kuba. Sasa nikuulize swali, reka nkubaze ikibazo. Mama uliyeko hapa, wewe wa mubyeyi uri aha, binti yako akiwa anatamka maneno haya, umukobwa wakubwiye amagambo nk'aya, ungejisikia nini? Wakwiyumva ute? Ungejisikiaje? Wakwiyumva ute? Unajua wakati anaongea hivi, mu gihe yavugaga ibyo ngibyo, mama machozi yalikuwa yanatiririka. Nyina uwo mukobwa amarira yarisutse, analia kwa uchungu, ararira afite agahinda kenshi. Na baada ya binti yake kumaliza kuongea, uwo mukobwa amaze kubwira nyina gutyo, biko mama akamwambia binti yake, nibwo abwiye umukobwa we, naomba unisikilize, ati ndagusabye nyumva, ni kweli unachosema, icyo uvuga ni ukuri, mimi sio kama
kama mama wengine, ntabwo nsa n'abandi babyeyi, lakini ngoja nikwambie nini kilitokea. Ariko reka nkubwire ibintu byabaye. Ndipo akaanza kumsimulia, atangira kumubwira, akamwambia sikiliza mwanangu, avuga ati mwana wanjye, wakati ulipokuwa mtoto mdogo, mu gihe hari akana gatoya cyane, baba yako alifariki, iso yarapfuye, na baba alipokufa, iso apfuye, alituacha na kajumba kadogo tu kanyasi, yadusize mu kazu gatoya k'ibyatsi, kuanzia chini mpaka juu kulikuwa ni nyasi, kari kubatswe n'ibyatsi hasi no hejuru, na tulikuwa tunaishi pembeni ya mji, kandi twari dutuye mu nkengero. Asubuhi moja niliamka, mu gitondo kimwe nabyutse, nikakuacha kitandani, gusiga ku buriri, mimi nikaenda pembeni kidogo kutafuta chakula, njya mu murima gushaka utwo kurya. Wakati nikiwa nimeenda huko, mu gihe nari ngiyeyo, nikaanza kusikia kelele za watu, ntangira kumva induru y'abantu, watu wanalia, abantu baboroga wakisema moto, bavuga bati umuriro, moto, umuriro, moto, umuriro. Niliposikia kelele ya moto, numvise induru y'umuriro, nilitoka kule mbio, navuye aho nari na nilipofika nikakuta nyumba yetu, nsanga akazu kacu, nikakuta nyumba yetu inawaka moto, nsanga akazu kacu kafashwe, nyumba inawaka moto, inzirimo yaka, na watu wamezunguka nyumba yetu, abantu bazengurutse kacu. Nilipojaribu kuuliza kama wamekutoa, ko bagukuyemo, wakaniambia mtoto yuko huko ndani, bagukuyemo uri mu, na unajua moto ulikuwa umeenea, kandi umuriro wagumyaga, na wewe ulikuwa ndani umelala, kandi nawe wari mu nzu ryawe, ujui lolote, nta kintu wari uzi. Na hivyo nikaanza kufanya juhudi niingie, gerageza gushaka kwinjira, watu walijaribu kunizuia, baramfata barambuza, lakini nilikataa, ariko ndabyanga, nikatumia nguvu, kugeza igihe nakoresheje imbaraga ndani, ndinjira. Bahati nzuri, kubw'amahirwe, nilikuta mwanangu bado umelala kitandani, sanga uracyaryamye ku buriri, na moto ulikuwa bado umuriro wari utarakugeraho. Hivyo nilikubeba, nahereye ko gutera, ili nikuzuie wewe usiungue, udashya mwanangu, nilikushika vizuri, na hivyo moto ukaunguza sura yangu, umuriro wari gutwika mu maso, ukaunguza mikono yangu, utwika amaboko yangu, ukaunguza mwili wangu, utwika umugongo. Yote haya niliyafanya ibi byose ili wewe mwanangu usiungue, kugira ngo udashya. Kwa hivyo ni kweli kabisa mwanangu, ukuri ko kuvuga nuko mimi sura yangu si kama ya wengine, isura yanjye irasa nabi, mimi ni mbaya, ni kweli mwanangu, mubi koko, hujakosea, ntabwo ubeshya. Lakini haya yote yalinipata, ariko ibi byose byabayeho yako, kubera wowe. Kwa hivyo mwanangu, nashukuru kubw'ibyo mwana wanjye, mimi nina sura mbaya, yafite igisura. Unajua nini kilitokea? Uzi cyabaye? Mimi kilitokea? Uzi cyabayeho? Mimi kilitokea? Uzi cyabayeho? Mtoto akamkumbatia mama yake, umwana hobera, akasema mama, aravuga ati mama, kuanzia leo, kuva uyu munsi ninakupenda, ndagukunda. Nimegundua ya kwamba wewe ni mzuri, wewe uri mwiza, hivyo ulivyo, ukusa, wewe ni wa pekee, wewe uri hai, nakupenda hivyo hivyo, ndagukunda, sikuachi tena, ntabwo nzijya ngwana, ninakujali mama, nzakwitaho. Unajua wakati mwingine, uzi ikindi gihe, hata sisi natwe tunamwambia Yesu, tubwira Yesu kama huyu binti alivyomwambia mama, nkuko umwana abwiraga nyina. Unajua Yesu, uzi Yesu, sisi hatukupendi, twe ntabwo tugukunda, hatukupendi, ntabwo tugukunda, hata kama ulikuja ukafa, nubwo waje ugapfa ku musaraba, twe ntabwo tugukunda. Kuna masharti, hari amategeko, usibe, ntukibe. Sasa mambo gani haya? Ibyo ni ibiki? Usizini, ntugasambane. Mambo gani haya? Ibyo ni ibiki? Usizidi, kumbuke Sabato, ntukaruhuke umunsi Sabato, yani siku nzima tunakaa tunatuza tu, iminsi yose tuba. Mambo gani haya? Ibyo ni ibiki? Wewe ni mbaya tu, wowe uri umugome, wewe ni mbaya tu, wowe uri umugome. Mara sijui rudisha zaka, uradutegeka kugarura icya 10, zaka tena unataka amaturo kuyashaka, tufanye kazi alafu tukurudishie zaka, tuvunike dukora hano tukugarurira. Yani wewe ni mbaya sasa, uri umugome gusa. Na unajua unaweza kuwa unasema kwa maneno, ushobora kutavuga mu magambo, matendo ndio unasema, ariko ibikorwa byawe bikagaragaza. Yani matendo yako yanasema, ibikorwa byawe bikaryo bivuga, sikupendi, ukavuga ko utamukunda, mimi sikupendi, ukavuga ko utamukunda, umezidi, urenze urugero. Yani napata kabisa hela yangu nikatoe sasa, fata amafaranga yanjye ntabwo icyecu, sikupendi, ntabwo gukunda, siwezi kukupa, ntayo uzatanga. Kwa hivyo haya ndio yamekuwa majibu yetu, ibyo nibyo bisubizo tujya dutanga. Hatukupendi, ntabwo tugukunda Yesu, tukupendi, ntabwo tugukunda, ila tunafanya kwa ahubwo tukabivuga mu bikorwa. Sasa nakumbuka jana nilikwambia, ntuzuke ejo nabwiye, unaposema kuamini, yuko uvuze kwizera, ili tukujua umeamini, kugira ngo tumenye ko wizera, ko tunakujua kwa vitendo, turebera mu bikorwa, sio kwa maneno, ntabwo ari ku magambo. Na jana niliwatolea mfano, n'ejo nabahaye urugero, hata nimesema kwa mabinti, tolea mfano kwa mabinti. Natanze urugero none ku bakobwa, naweza nikaenda kwa binti, nshobora kugenda nkasanga umukobwa, nikamwambia yani wewe nakupenda sana, nkavuga nti rwose ndagukunda, wewe ndio kila kitu kwangu,
Ni wewe nkunda kurenza abandi bose. Wewe ndio moyo wangu wote. Ni wewe uri mu mutima wanjye, nta wundi mukobwa. Yaani hakuna mwingine kama wewe. Nta wundi uhwanye nawe. Na wewe unajisikia kaza. Nawe ukiyumva ukanezerwa ngo ni wowe. Yaani wewe jamani. Uturiya musore bankunda. Lakini nikitoka kwako, ariko nava kuri wowe. Nakutana na mwingine tena. Nkahura n'undi mukobwa. Naye namwambia hivyo. Nawe nkamubwira nk'ibyo nakubwira. Katika nao wapenda. Katika nao wapenda. Mubo nkunda ha bose. Wewe ndio namba moja. Ni wewe wa mbere. Yaani hakuna mwingine kama wewe. Nta wundi mukobwa nkunda nawe. Uko moyoni. Ni wewe uri mu mutima. Wewe ndio kila kitu. Ni wewe uri mu mutima. Yaani nikikupoteza wewe, nkumuze wewe. Kwa hivyo unaweza ukagundua huyu mtu mmoja uko kwa maneno ku magambo anaweza wapende watu 20. Ashaka gukunda n'abantu 20. Na wote anawaambia ninyi ndio mko. Kandi buri umwe akamubwira ko ari wewe wenyine. Hakuna anayefanana na wewe. Yuko nta uhwanye. Kwa hivyo upendo huo unaonyeshwa kwa vitendo. Urwo rukundo rero rugaragarira mu bikorwa. Si maneno. Ntabwo ari amagambo. Matendo yetu ndio yanaonyesha ibikorwa byacu bigaragaza kwamba tunamkubali Yesu nuko twemera Yesu au tunamkataa. Cyangwa ko tumwanga. Vile tunavyoishi imibereho tubayeho ndio inaonyesha. Nibyo bigaragaza. Tunathamini Calvary nuko duha agaciro au atuisamini. Cyangwa yuko Calvary nta gaciro. Tumempokea yuko twamwakira au hatujempokea. Cyangwa ko tutaramwakira. Ukweli ni kwamba ukuri nuko hakuna mtu ambaye amempokea Kristo nta muntu wakiriye Yesu akabaki jinsi alivyo. Uzakomeza kuba lazima abadilike. Ni ngombwa ko ahinduka. Na hii kusaidie pia. Kandi bigufasha. Hakuna mtu ambaye amempokea Kristo nta muntu wakiriye Yesu akanyamaza asieleze upendo wa Kristo. Nagaceceka ntavuga urukundo rwa Yesu. Nenda kwenye Biblia yote. Ya muri Biblia yose. Hata wale ambao walikuwa makahaba. Na abandi barabasambanyi. Kama mwanamke Msamaria. Nta Msamaria alipokutana tu na Yesu. Ahuye na Yesu. Akamweleza udhaifu wake. Akamubwira umunyantege nke. Akampenda Yesu. Agakunda Yesu. Biblia inaniambia. Biblia imbwira yuko akaondoka akaenda mjini. Yahereye kajya mu murwa. Akawaambia watu. Abwira abantu. Endeni mkamwone. Nimuze murebe. Mtu aliyeniambia siri zangu zote. Nimuze murebe umuntu wambwiye ibyanjye byose. Bila shaka yeye ni Masihi. Ibyo ari byo byose uwo ni we Mesiya. Na unajua mtu mmoja tu. Uzi umuntu umwe gusa alihubiri Samaria yote. Yabwiye Samaria yose arayibwiriza. Kwa nini? Kubera iki? Alimpenda Yesu. Kuko yakunze Yesu. Alikutana na Yesu. Yahuye na Yesu. Alimpenda Yesu. Yakunze Yesu. Alikutana na Yesu. Ahura na Yesu. Sasa Waadventista wengi bamwe ntabwo dukunda Yesu. Habari za asubuhi. Amakuru ya mitondo. Nikukuuliza tu swali jepesi. Hubajije ikibazo cyoroheje. Jana wakati tunatoka hapa, ejo tuvuye ahangaha tulipeana kazi. Twahanye umurimo. Kila mmoja yuko buri umwe wese aje na mtu mmoja. Ari buza n'umuntu umwe. Kila mmoja yuko umuntu umwe aandike tu message ya kumwalika rafiki. Agenda byibuza akandikira mugenzi we akamurara. Wangapi walifanya? Ni bangahe bakoze ibyo moyo moyo? Mu mutima gusa wisubiza. Usinyoshe mkono. Wikwirwa urambura ukuboko. Jibu tu kimoyo moyo. Wigisubizo mu mutima. Sijibu umeshapata. Ubwo igisubizo ntukihaye se. Yuko araritse cyangwa kutararitse. Jibu umeshapata moyoni mwako. Ubwo igisubizo wakibona. Unampenda umpende. Ubwo uramukunda cyangwa ntumukunda. Jibu una. Igisubizo uragifite. Hakuna mtu ambaye amekutana na Yesu. Nta muntu wahuye na Yesu akabaki alivyo. Agakomeza kuba nkuko yari. Hakuna mtu ambaye aliona usamani wa Calvary. Nta muntu wabonye agaciro k'Calvary akanyamaza kimya. Agaceceka. Hakuna. Ntawe. Hakuna. Nta n'umwe. Ukiona unanyamaza, nubona uceceka ntuvuge, una tatizo kwako. Menya ko ufite ikibazo. Na ndio maana wote, hata yule mwenye mapepo pale pale ya Gerasi, niyo mpamvu nawe ndio afite abadaimoni Gerasi alipotolewa tu mapepo akwema abadaimoni. Biblia inasema akaenda akahubiri Dekapoli yote. Biblia imbwira neza ko agiye akabwiriza ubutumwa makubwa ambayo Mungu amempa, akavuga iby'Imana yamukoreye. Kwa hivyo ukijua usamani wa Calvary, numenya agaciro k'Calvary, thamani ya msalaba wa Calvary, ukamenya agaciro k'Calvary, okoa mtu mwenye dhambi, agaciro agakiza k'umunyacyaha, msaidie mtu fulani mwenye dhambi, fasha umunyacyaha. Kwa hivyo uwezi ukaona usamani wa Calvary ntabwo amenya agaciro k'Calvary ukakubali kuona wengine wanapotea bila kuwaambia, ukabona abandi barimbuka utababwiye. Haiwezekani. Ntabwo byashoboka. Lazima utawaambia. Ni ngombwa ubabwire. Lazima utawaambia. Ni ngombwa ubabwire. Kwa hivyo jioni ya leo, none kuri uyu mugoroba w'uyu munsi, jiulize swali hili. Ibaze iki kibazo. Jibu lako ni lipi kwa upendo wa Mungu pale Calvary? Igisubizo cyawe ni ikihe ku rukundo rw'i Calvary? Jibu lako ni lipi? Igisubizo cyawe ni ikihe? Unamwambia nini Mungu? Wabwira iki Imana? Habari njema ni inakwenda kuingiye. Hata kama kuna makosa ulifanya, niba hari n'amakosa wakoze, bado tunaweza kurekebisha. Turacyafite umwanya wo kubikosa. Bado tunaweza kumtazama mtu wa Calvary.
turacyafite igihe cyo kureba na Karuvali, maisha yakabadilika. kandi imibereho igahinduka. Ndio maana Yesu mwenyewe akasema, Niyo mpamvu Yesu ubwo yavuze ati, kama vile Musa nk'uko Mose alivyomwinua yule nyoka wa shaba yamanitse inzoka y'izahabu pale jangwani, mu butayu, mwana wa Adamu naye umwana w'umuntu nawe hana budi kuinuliwa juu ya nchi, agomba kumanikwa hejuru ili kila mtu anayemwamini kugira ngo umwizeye wese apate uzima wa milele kwa yeye. abone ubugingo buhoraho buva kuri ye. Hana budi kuinuliwa pale, Ni ngombwa ko yamanikwa, na kila anayetazama pale kandi uharebye anaishi. agomba kubaho. Na unajua mipango ya Mungu ya wokovu Muzi gahunda y'Imana yo gukiza ni ya ajabu sana. biratangaje cyane. Uhusiano gani Hari ihuriro ki kati ya shaba ry'umuringa na sumu ya nyoka? n'ubusabwe bw'inzoka, Sumu ya nyoka. n'ubusabwe bw'inzoka. Unajua kuna vitu vingine unaweza usivielewe, Hari ibintu bimwe udashobora kumva neza, kwamba eti nimeng'atwa na nyoka, ngo ndumwe n'inzoka, alafu naambiwa nitazame nyoka wa shaba, noneho ngo ndebe inzoka y'umuringa yamanitse, alafu nitaishi. ngo ndi bubeho. Unajua ilihitajika swala la imani. Ni ibintu bisaba kwizera aho ngaho. Kwa sababu gani? Kubera iki? Nyoka alipong'ata wengine waliona kuangalia Bamwe inzoka zarabaryaga bakibaza kureba ya nzoka y'umuringa iri kweli, hariya, niangalie pale nitapona. ndebe hariya nibwo ndi bukire. Kwa hivyo waliangalia lile joka lililowang'ata, Bakajya kureba ahubwo yayindi yamuringa, angalia akareba aho yamuriye, akutazama juu, ntarebe hejuru, walikufa. abo barapfaga. Lakini waliotazama Ariko warebagayo pale pale ako kanya walipona. yaheraga ko. Sasa kwa nini Yesu anataka tutazame nyoka wa shaba pale Kalvari? Kubera iki rero nawe bashaka tureba ya nzoka y'umuringa i Karuvali? Hata sisi kuna nyoka ametung'ata. Natwe hari inzoka zaturumye. Biblia inasema shetani ni joka, Biblia ivuga yuko Satani ari inzoka, ametupwa yule nyoka wa zamani. nuko ari ya nzoka ya kera. Kwa hivyo shetani ni nyoka, Satani ni inzoka, ametugonga niyo yaturumye. aking'ata. Iyo yaturumye, Wengine ameng'atwa na kasumu ka uzinzi, abandi ni ubusambanyi bw'abarumi anatambaa mwilini. kari mu mubiri gusa kagenda Wengine genda. kasumu ka ulevi, Abandi ni ubusagwe bw'ubusinzi kameng'ata nyama, kamurumye kanatambaa. kakamugenda umubiri. Kasumu ka uongo, Ububeshi kakamudoka kanaendelea kula. kakikomereza kumurya. Kasumu ka kuvunja sabato, Ukandagira isabato kapo kamurimo gusa kanaendelea kung'ata. kakamuruma. Kasumu ka kula zaka na sadaka, Ubusabwe bwo kurya icya cumi n'amaturo na kenyewe kanaendelea. nako kakikomereza Kwa muri hiyo we. mwili una sumu. Ubwo rero ni ubusabwe Ili hiyo sumu iishi, kugira ngo ubwo busabwe bukushiremo, Tazama Karuvali. ni ukureba i Karuvali, tazama Kalvari. ni ukureba i Karuvali. Na leo None mtazame Yesu, reba Yesu, mtazame hatua reba Yesu ari Karuvali. kwa imani. Kubwo kwizera Amening'inia amanitswe ku musaraba kwa ajili yako. kubera wowe. Je, unamwambia nini? Mbese uramubwira iki? Uko tayari kumpa moyo wako? Witeguye kumuha umutima wawe? Upo tayari akusaidie kuwa mshindi? Witeguye kugira ngo agufashe uneshe? Uko tayari kumtazama? Witeguye kumureba? Maana kwa kumtazama Kuko iyo umurebye tunabadilisha, urahindurwa, tunabadilisha, urahindurwa, tunabadilisha. urahindurwa. Kwa kumtazama Kubwo kumureba tunaumbwa upya. turemwa bundi bushya. Tazame pale Kalvari. Reba i Karuvali.